Namdam na di nga pau chapol NDPP committee intiang nanwaya hangtung ding February somni le sagi kumsang ni somni le guk jingkal dak sagi le kimapan sundak somni ni le akim ke kal sungen EOC Central Church Hilltown na alive na nampum huap angol pau chap na omding hi angol thum na hi le olalpa e hi damin chutile dam thing ding ka hi chi thupi zanganein pro pastor minlal advisor in hunzan namakain upalal samin thum na a hunhongen worship team evangelist SL Lulun limte felfelle ha nei zo makain bag na le phatkhom na omding hi hunzat sungin evangelist han moi chairperson in vaido na thugenin nupui apan phatnala omin Reverend James Stage Minlunin ke pathugen na le thupa toina chi thupi zangen thumkhom na hun masa makai ding hi hunni na Reverend Thanglan lalin namsunga pol tom toma makai te adinga thumkhom na hun makain hunpi thumna pro pastor Bolson in sa khwala makai te adia thum sakna hun makain hunto pa nyang neu secretary in ki pa thugenin Reverend Robert D Thangain thumna alive na nampum huap angol pau chap na khak ding hi February somni le sagi kumsang ni somni le goka EOC Center Church Hilltown na alive na nampum huap angol pau chap na ne huna ki helchat dingin evangelist Thian Moi chairperson namdam na dinga pau chapol NDPP committee news tungtonin kizak sakna le chalna bol hi dak sagi le minute som thuma ki pata angol pau chop na dak som pani le akim chan mat ding akigong gala zina achunu le pa u le naw aneu alin inamdam na dingin pathin bona pathin mai a puk lut dinga hong kisa hong chi dingin ka hon chi la hi lalpan athopi a hi le lalpan e hi dam le dam ding ka hi lalpa le su dam le dam di ka hi ti a hi le hin mun le gam inei po lalpa king mun le gam inei na lam thi la le idam na dingin pathin bon dingin ka hon chil chi a hi amen